whaftai na o whionga pule whaatonu. Ua maone ana no e tutuksi e fo I tāku pe iona. Mamago e fo I ma vesia. Ia ua lesa e malanga tu e tunu whafo. Ia e se awo. Ua vesia e pena whaini whaatala noanga mane whiro inga ala whionga mal apre televise I le taimi na tau whaatino ai le tunanga le. Ia, ua whaftai mo le tutuksi pe iona o Silvia. He se matou whaamtalanga na tu ina tu whaseai na whasalau atu le ea, me momo. O te rei whaitali ai, o te rei do fo. Le fo isa application e tali ai rungo whasalanga ne. Paura application pe a mai se whasea ofiso I lo ofisa. Na longo ina o le matou ofisa I tulanga ia. Le la whata o manula mai le I mea ia sa whasea e. A matou Silvia, o mea umane I whasea e. Uma le ona whaamana mai nei e. Lea fo isa whaile matou whono ma le whionga li pane na o tali umai la unga. Lea fo isa toi whaamana mai e. Ia le mele o te lo le tu, le fia malmalanga. Ia, ai a whai o lea, ai whaftai o lea, ua o mo fo lea wanoa lo wanoa wha au roi. E toi whaamana mai. Ia, mo Silvia fo e manu le tunu. Ai mo le toi whaftai le tu la. Wa lesa pe sa tasiari tu lea sa anginga mai ai ia whaseanga whasalanga. Ia, o le lopo whea a matatu ai ono tele o whasea pato le o tulanga lawa ia tato poloketinga. Le whapeo se poloketinga to atu pua nafi. A mata mai lawa le poloketinga I mfuafua, land. Ia mawhatau ia ngaruenga tauna whai mai le tausanga I lua whesfuto. Ato whikala iei o leo a ono tausanga o whaia. Ai o le tūlanga na iei, sa mātou tala noa. Tō whelea le wanoa fwoi lea, pula sa la tō whengaro iei le whainga o tatou platform. Tūlanga la vai o whainga o le proketing le, it's tau wā mwhai. Ua ngā solo le atu le lalangi I le digitization. Tau foi la ona muta I tatou sa mone, ona iei ama fo anga tāua. Ia, ona whinangalo malilia lea o tatou au whai TV, o le a formula lako consortium. Whai a iai la tau le platform, hook up ai la tau TV. Ia, uma whai ona whamalama iei, a whai tūlanga na, e lise tariff e tōngia. Wa le la tau whai e whai koe konge o ko tariff ia o ko, a whai o tō. Ia, o lesi whai a tūlanga le o tūlanga lea. O le tau o fia mo la tau. Wa aru alfa TV e whai la ko digital platform. Ia mo koe kauka, ai a share la ko costi e le mele o na o whautua na matou whautua tu iai. Ia e te lele o mo la tau pita iani. Ia o atu le taimi ua. O umale mako whai le matou process fwoi lea ke le mau documentation I tau an whai. Requirements e pio rail kako platform lea, technical specifications, frequency allocations, surveys, consultations for whai malu le tunu. Mai alua la tūlanga na I le sapa whai unga lua fisfobona. Ia ona a matarole o le procurement process fwoi lea ma sandian ma lo I whasalalau. Ia mai fwoi le profits. Ia, ai whai a inga. Ia, bo le isa la ko pinga au mai au o mai sa karia o le lo foi au ko le me le to. Ia, ono fasolo ale fa bon fasalau le fasalau fa salau ne le si kompanina. Ia, o le la sa na to tilo foi le ni investors foi le fai le tulanga le. Ia, o le mai foi e kompania le adiki fai le la ko application o le ISP license. Le ana mau lo mele ma no e fleka tu ia ma le si poloketi le. Ia sa tali a ma fifia. Ia na o fai tu le ia. O ma fofo. Ia na to e lan to fo I mai ai ma request mai lo ia tulanga ia pe documentation pe no ta u. Ia mo si la fia fai ma la tu no e mai se ia o to reporters. Ele fa pe na tu watu wa straight away le adiki investments le tulanga ni fai mai fo la ko application I pay process ma san ni mato ia fo ma ko criteria se ka mo mit
ale mita ele tauna ona tuina tu ele sen ya mo so si fefo sai foi company sai na sa mai eu falo i fasalanga no mai le approach mai na to o fam talanga foi fai o mai le application AVA criteria for licensing meet umamianga then we consider problem ne fa ya peta yani ole company na sai na ele meet la ko ya criteria ele meet criteria sector le meet le legal le meet financials le meet for le technical ya ona ya ilole le company le la ya la sa fai le mato assessment ya mama ye fo ile recommendation ni sa ofenga bo sa nga fa mal fai o tula mate ya mo tilo fo ya o alu ya wala tula fo ni ta fa ye yo le la na fa ye ka ko platform le o tino mai de tan ni ya o le fa le tula le tala noa le na mali le ai ina ia o mai fatasina le vo sa tu ile mano ai se ana le mafai o la sala tu pantala ai se ana le mafai ona tutu fatasi mga lua fatasi tu sai male tulang ale sa pa na pero fa ye tu bula le te ia wo le I fa so tai mai pula ma fo anga wo la tu le ai ole me no loina ile tai mi le fa ye consultation fa ma to fo sel manato sel mato le lato a primele fa mo ai ole tai mi le fa nga solo la tala fa ma fa ya consultation fa ai pise ia sel manato ele tanga tai fa nga lu fa tas sel manato le sia sel manato TV1 sel manato ele tanga tai fa nga lu fa tas o inganga o sensinga ile mele tu ya dena ai le fa no fa tas ya no ko fa wa le pro ke tine yo le sa mai le cabinet directive ya mai o fa nga fa ya no tu la na a fena na mite ali ki investment ia tutu unga ia ali o se company fo ia o se company pasarla Perfect. Ole application. Ma criteria le sa ave le company ali. E ai requirements na e kauna yani insilia fo ile radio frequency engineers more technicians tala te whapena pena sa no. Ole applications la le aliki investment nga mai. Na au mai te tonu lato application. Ole ai haya la to le company mai fafo. E mai sosoania la to final tulanga lia. Ona mai foi la ia le profile company lea, tulanga umai pe na ye. Ma to titilo foi ma tania ina. Le fa pela o le aliki investment sine tele fai awala la to mai foi le la to application o mai o engineer fai awala le mai to. Ele tania foi ma to because sa oilo so long. E le yesi la ko experience. Ma to le sa mi ta ko experience. O le na mai ia la to application le mai e company le mai fa fo sa. Le a company ana le na mai le fai so so ani la to fai no tulanga. Pero tulanga na. O le simia o requirements na ave le building o le platform. O ave se mai applications a fal TV le. Ai tu watu o le STCL pe fatita inga. E ia le la ko le applications broadcaster silalo tulafunu. Fa so polia le tuno coverage. Rola. Talo na ola TV sa moni. Ele o mata sa limu ma sa Teles TV. Ele o mata pito o la va fata si ho ali pata TV. Le io ala va TV. Ia le ala va tutu ava no atu ia. Le tutu ava no atu ia. O ma fu ama foi la le na le ona ese applications ia tu atu o ile STCL. Ona to fa ma mai no le venga mo la to. O le application tele la o to ina wala leo. Ina wala leo le fo wa se na to pa wa le application just le to ye broadcasters o le content fa le yo la to ko kala pa wa na ele ye am se simi le wa ves o le mela na le wa pe o tanga ta ai le building ka ko platform le mai la wa mantua fa ma assessment ya mai uma financials al STCL o ta sama fo ya la to mai la to financials se I ma to tilo ye pe ma fa ya la to na to ia o fai loa tu amna ngan falo
Ngā au mai la ko financials ai I TV nga mwhenga mako access la ko financials. O lai mwhai tuto. Tulanga la nā lea e peye maadi e fo ia le la so pokalane le fai. Ai leo tarfia ngai ma tulanga ia. E peye ole si fo mea no fai atu ia ile amatanga mai au nei proketi. O le plan ia, phase 1, fai TV. Phase 2, fai le teo. Ku'uai male ki o le platform. Am lo si fia fo. O la wa ye ke papility o le platform ku'u ko ye le teo o la lo. O na requirements na sa mato o le ST. O le pio da ia. Ai o le mea wala i ona tuai. Langa ye foi mato mo le tau fatanu. O lo fatanu atu la fono, so se mea fai consultation, fai awareness, fai regulations, rules and policies. O mea la ngai fai mua. Ina whātino ia ngā ruenga le. Ai o se ngā ruenga e mawala te le. Lea e tau fai se ofe ngā ruenga mau le e fai. E pēo tūlanga le. Awala tau sila fia uma ia nene. O tau sila fia foi. Na sila ngia foi ele TV free tūlanga lea. O lea sa mai ele amatanga o whape atu. E waru channel se tau untu ina atu I wha TV tatas. Ioi, e moni wha maoni ina tala e waru channels. Ai ole mea watu. Wa avele uncertainty o la tau ile tulanga le tōnginga o tariff. Ua pe wakau muso I fo imala STCL le pio le infrastructure le. Ona la wa ai mele STCL ai longa foi na tongi uma e channel se va. O le la sa tsanga mai lo le STCL I mato officer. Pe ma fai ona relax like titsale requirement there. Ai pe fainga pio nga o channel tasi le free to air. Ai afa pe alo mana o bia. Ready lo fa la le ye channels there. Kon ta mai le ai fai. Fa pi ia. Wa le sia mai alo tu pe tele le STCL pio re channels here. Ai le utilizing them. Ele o fa ngaina. So lo ia ma fa ma la fai unga na approve ai le request le STCL. O le nganga o le lo fa tu ia ma le tau fai la vai. E fai se tūlanga ia. Awa o isi o le mafu anga na la iona matou ave ia ma fuafua ave i channel se 8. Ina ia tasi le channel fa free to air. Ia ai o lato fa ngai channel se so e lato tope fa pay channels. Mai poka la me se longa pay fa kon fa access ia. Ia le mala le tu. O tūlanga na rula na mafu ai o matou o le fa mamla ia. Whakamama koe lai au whionga le tonu suri maafe lea e te tauna tongi koe te taimi ia na tō whiutanga I ematala no. Tioi. In fact, nga o whamtala ina iai. E le tonu skolu ni maafe le tariff na propose me le STCL. Fast full muntu. O le matou wa ai atu lai le ai wala nga propose me le STCL le fast full muntu. Ono le lako capital cost nga au mai le lako application. E ono miliona. O le actual cost nga alu il whainga o le building on platform le according to their financials. Close to 10 million. O le la sa mato tanoa I loe tulanga le la sa whainga I mako analysis. Mapa ua loe lalo tōsu lima. Tōsu lima afi. Ia, o le fwoi pe ono tōsi le fia. Sa whai fwoi la tōu whiutanga inga male fionga le minister. Ina ua mua ave lato tu si fasia I le ripania. Lea foi la sa tau whai a whionga le minister e negotiate ma le afo. Ma le STCL. Ina ia pa ulena pa ua lusu tom. O le si tau langa leo te whaalonga atua o lea sa nginga foi. O tu langa lea e manao I le regulator, e whai el regulator, whai unga I ku ilabo. O uma foi na o whamanama ina iai. A FISA decisions are regulated has to have a basis. Kaunga yese mafuanga tau. Kaunga yese whaavai o whai unga regulated tu oilalo le tau tariff. O le mea man na o la tau whai. Le yese mafuanga tau. O le man na o ia uwalo whatu. Ia whapa ulalo. Ele whatanga ina ila lo tula whono le mea na e whai au tu e kāmea na. O la whautuanga lan whai iai. Nga ila tau e tala noa ma le STCL.
fai le lako negotiation, fai le lato agreement, ona au mai lo lea. Au mai lo le agreement, that will be the basis. E fai unga por fatonu. O le basis la la fa unga por fatonu. Fai unga, e mato silfia fo. O le tuainga whainga rea, o lo whai por fatonu I telephone providers, a pe nafu le tisi. A whai wale mali ini tau o tuina atu. Pena wala tau whai la tau negotiation au mai le agreement. Agreement la nai au mai whaongai por fatonu I whai ele, e whapa uwai tau le tisi, e whapa uwai fo tau o telefoni whiawea. Mea tasi fo e pe tai ani. O whio whakari, ni koe o mai. Ai o whaalongo atu o I le lipania. Le lan mafu ai loa le tulanga le. Ai pe ia nei te whafonga mai lau tala. Uma mon whamanama I tūne. Tā ua o le o tula fono. Tā ua o le lato fo I o I tala noa. Wa o mea lai man na o lato whai. E whai no whai. E whai no whai. Ai whai na whai pe a whai tūlanga ia. O lea ka maa ua whamtilanga fo I le I whontanga taluna o taimi le sa malanga tu tunu whafo. O le sa papia sa mai le whaatonu ma fo I lea le whaare mea ina ia whaatino ele komsina o fota ino o tula fono se tāpenanga fo ina ia anai I whaamsinonga ina ia awe se aila whaatonunga pe ina whaatonu le so lena whaalu le so whareili lena tano o tu iei ua ufsotai uma ia lo tau I ma tau ia tulanga le lea mai luma awai e uno iei se tulanga fo I le ota atia lo whaatonunga an whailangu na tu e mai se whaatonunga whaalea o ngai Ia o te le o mautinoa se whaatonunga whaapere whiunga le pamiana whai ele sa mono reform ai o le mea lea o te mamla mai. E le mwhaiona ia ina e sa mono reform matou whaiona. O le sa e se fo I latou mandates. Ai o le mea lea o te iloa, a tonu e se se le whaoingana. Ona ele ifso tai mai fo I le komsina o le tulafono te fota ina ia matou. So te le e whailana o tali atu tulanga nena o te le o mautinoa le tulanga. Ai o le mea lea o te mamla mai. E se ai e nga o mako wa whaino rivo ke matou lai se. Matou ora so matou folo inga. O lea fo I la o le a whaile whainga I le ora lea sa whai. E toi ftuna. A wa le ua umana whaile agreement lea. Ia na toi whai fo I ora accordingly. E pe o tūlanga na au te le mamlama I se whatonunga le whiona li patnele. Ele I o mai fo I se whatonunga ia matou. Ai sa pena reina le mawhaina tari lo ofisa I inquiry sa le autusta. Wa le wei malanga o lo iei lo sui e tagawa la ona mawhaina tari. I se tuna ko se tula fono ko isa ona tari e tui miri. Le ai, e pelo ta o mua. O nei whaasea o mua whai. E ave lunga no stepa, ave lunga le internet, ave whea. Mere I o meise me matou office. O rea fo ia malama ia lo office ma tangata ia sa eti I taimina. Ia no application e tali ia I mea I le official mai I whaasea mai I matou office. E pelo tūranga na. E wai, o le mea matanga. Le whai o ni matou fitusia inga I lunga o le media. Ala e mai tau mai le malo le tu. O le fo I la si le fia le ia matou whenga ruenga. Mai la tau fo isa vai ero fisa te inga auto ese ai. E paua ia complaints mau te rangai ai. Complaints wha o official mai matou fisa. E pe o tūlanga na.